Tala Fou se whapopongo Tala Fou le radio Samoa I tala mai Ausetalia. E momo atu se tātou ripoti mai I Samoa I se pepa whamtaranga tu ina mai le ofisa le malo ia pia. O le saunoanga le minista o le matanga nuenga o pisinisi a la manuia maleipa o le atiru u Wayne so o yalo pe ona tu ina mai I se pepa whamtaranga mai le ofisa o whaasararunga le malo I Samoa wata waile te tala lo ia o le polkalame o fisosoani le malo mo vaenga tuma oti ma le whaala puputonga o tangata whainga ruenga ona o aafianga o le COVID se furuiva. Mo le vaenga tuma oti pe ona ta ua sa tuina te tono le tala wha te tau o tupe mo le tausanga wha le tupe lua whedus futasi lua whedus fururua se vaenga tupe se furu miniona ta la e fisosoani ai I vaenga tuma oti ma o le a fisosoani rei me o lo mana omia e la tau mo le wha tinoino a la tau pisinisi. Mo le fesosoani mo whaala putonga o tangata whainganuenga o whaero mai e lua se furu wafe rea whaero a vaivaina ta I lima afe I whaala putonga o tangata whainganuenga e wha e au fiei le whono au o tangata whainganuenga I Samoa po le Samoa Workers Congress le whaala putonga o le au tausi soifua a Samoa whaala putonga o tangata whainganuenga le mano ma le whaala putonga o tangata whainganuenga I lunga o waa. I Ausetalia le tina mawhatia o se tēnei titi lima tausanga le ana ripoti atu le vaiaso nei ua maliwana o le COVID wa ia whaamatala I le Ausetalia e te tawana manatua ina pēa si ana tama o se tēnei titi au pito I au lelei a ele na o se fuainu mera o tangata ua awhia I le whaamai. O Ruby Isla Boston nei ngole tēnei titi na umalona o le lua vaiaso talu o na awhia le COVID mai le ianga waafo I le teimi le whaiaso na tui pui pui o le whaamai. Whai mai ripoti le 7 News o Ruby sa awhia se isi ngase o le cocaine syndrome type 2 ma sa le mawhaiona sa vali pe tau tala foi. Ai whai mai si ona tina o le tolu waso ai le umalanola sa vai ai le whai titi o lona malosi mai uai ina wha manawai le masini ventilator mangata ai ma le tata o lona fatu. O lo oa ngai se whamataranga le tina o Ruby le whai ngā malo Queensland wha mai aia o le vave tatalo tua o le stete ai li io o le teimianga wa aita maiti pe o siana tama I tui pui pui e pui pui ai mai le COVID o se tasi leo I tu e whaanono ai. O le aso se fulu o Januari na whato a amata i o na mawhai o na whaia tui pui pui o le whanau lima I le se fulu tasi tausanga le mātutua le stete ma na awhiai rupi le vairusi o le COVID ai li io o le teimi o lana appointment e whai ailo na ulua I tui pui pui. Wa yei se I tūla o le GoFundMe wa whaia e Her Name is Ruby a lumana yei le aso whareile le vaso fo le a wha ma vai atua I Ruby I ona ainga ma wo I le a onga amata sa yei. O se fo mai mele tu I se sifo o se tāria wha ta se ma se tama I tai o ta ue li poti o le APC le so o mōri e le tau mawhaia whasioti se tēnei titi ono tausanga e ala I le whaonga ino fuala au prescription drugs. I se pepo whamtaranga mai leo o ta wai o le fō mai lea mai Albany, ma se tamai ta I whase furu tausanga o se tau ainga o le tēnei titi ono tausanga, na o la tau mawhai whaatino le tūlanga le tēnei titi, ma ua mōri ai la ua uma, I le tau mawhai whaasolu tū la whono e whasioti se tangata. O le ripoti lewa leo o whamatara ai o le o whetau ina, o le tamai ta ilea na nga iane le fō mai lea so se furu fito Januari, mo sana appointment. Whetau ina ai lea nga I ese mai ma le GP lewa lea, ma se tala vai na ia mawhai ona whaonga ai se drug, mo le wha uma ai o le ola o le tēnei titi. Ma o lo whetau ina ai fo I la sa sira fia le le GP lea tūlanga, pe ona sauno e le so upo leo mai Western Australia. Whai mai leo o se isi tangata le ainga lawa le tēnei titi lea na ia toe awa le tēnei titi I Seisi Medical Center ina ua waaia e le o malosi. O ina tonga whiti ai ma toe awe ana e I le waalele I le whale mai o tamaiti I Perth o lo o tonga whiti ai nei. Pu eina leo le tamaita I fast food tausanga whate seima le fō mai na tu inana le talawai mai leo tadia ina le tausanga I tala I tua o lo o tau fia nei e leo. O fuafua tutu rai la ua umai e le whamsinonga I le aso se furuono le masina nei, a ele o yeini tali I o la mōnianga I le temi nei. E le mai lope ai sea ua mafuai le tau mawhainga a le to'olua le pe o le whetaua ina e whaao o le o tisia tēnei titi ono tausanga. O whaasausola ina whaititia lau whai o tangata tau fia I mauta ngase ma vaenga tinga ino whare mai New South Wales o na o le coronavirusi. Ai ua whaelo mai nei e sui le matanga ruenga le soifua malanoina, nisi o tūlanga tau le soifua malanoina na awhiai nisi o tangata ua maririu mai le virusi, e au whiai le sleep apnea ma le ovo le la poa obesity.
E tolu sutasi tangata maliliu whaamawina i New South Wales le lua sulwhātaluai i tūlātaluai ona o le COVID se fuluiva ma le se fulu afe ono se lau iwa se fulu walu o isi tangata wa afia. E lua afe whasa lau iwa se fulu whā tangata o tau fia pia i whanamai ona o le whaamai fu atu le lua afe lima se lau fitu se fulu walu sa iai le asona nafi. Whai maile ofisa sira le soifua malaloina Dr. Kerry Chant e fia i le waaia o whaititia tangata tau fia i whanamai ma vaenga tinga ina. I Queensland e ono afe valu se lau lima sefulu fitu tangata fia ma le toa se fulu tolu ua maririu. I Victoria e tolu sefulu ono tangata maririu ma le sefulu tasi afe lua se lau wha sefulu o tangata ua fia i le lua sefulu whai tū la taruai. I Tasmania, wa whaamaria e lima se lau fitu sefulu cases fau ma Ausetalia i saute o lo whaamawina e toa tolu o maririu ma le afe tolu se lau o tangata fia. Tala mulimuli le taunu mai le whai unga le vai Samoa mua talo na toi amataria onga le stetel nei o New South Wales o whai lo mai wha maumonga wha matu mai le so e lua afe wha se lau se furu fitu tamaitia onga ma le ono se lau se furu fitu o whai a onga po le au whai ngā luenga i a onga o wha maonia le a fia le COVID se fuluiva a o lo o wha awau pea a onga. Whai mai le Premier New South Wales Dominic Perrottet ua matua i fia i le tūranga ua mawhai e ona au sia i le teminei ia pe a whai a toi tō manatu i nai vai aso o tea, sa whai a whaatara noanga ma whai loa mai fina ngalo tangata, e le ma whai o na whaatino le tūranga leo le toi fōi o tamaiti i a onga. Whai mai le Premier, sa ia vai le vai aso nei le fia o tamaiti, ina ua toi amatari a onga. O le isi tūna ia tā ua o le mawhai leo na whaatumu awa noa au whai ngā ruenga i leo mawhai o na ngā rurua le teminei, e isi o le au whai ngā ruenga sa wha leo, ma o le te leo a onga le malo i tono le stete na au sia le valus furuono pasene o tamaiti na anga i atu i le a onga ma i loa ai o lo o matua tele le whaatua tuanga o matua i le system e pe una wha o ngā ina nei. Na sidia ma le se fulu fitu miliona rapid test wa saunia nei mo le tuftu whai natu i matua mo le wha o ngā ina i le vai aso toru mo le vai aso wha o le kuata mua le a onga ia mai le o wha ilua mai pe o le a wha a wawai pea ia wha pea le a whainga pe a mai a ia vai aso na wha ilua e nisi matua Samoa i Tala Fou wa matua i tele le sapalai o rapid test i o la tau whale le teminei mai whanau a wa o loo tūwhafua i a onga mo le wha mauti noa ino o loo whaia siakia a whanau e tailua i le vai aso ia ma ua mapua i fo i ma le tau whioa i solo e su e rapid test e pei ona sa iai nai vai aso wa tua nai whai o le su ingatā a o le taunga foi. Tala ia le video Samoa mai Ausetalia, manuia le whai unga le vai aso, soifua.